me di parliament me East African Community du wor gi mego di tien magang kan ko mate kila di logo mai wate chan ko lo ma o la deda ma che para di logo mo ke ra cha ko be ho be non mo ke ne mo donge la di wa ni e me di cho ne ma cha lo un ne o be so be ki gen ki ku pe ke wede anga mate ade ma ku kingu family eni en ki la di o be do right on about Daniel Kidega ngere foi mate kwa ni ki me timo me ko ni mego ki di kalre onde ko okelo niam ko chimbora akudwe ko wi wacho ngere bin ebe kachiel pe wi kwere ni en ke pe tinno ke na wo udugu ti ene ko no kare me mako me no yo me ko kan yo yot wacho ka mi o ete ka be o do man cha karo ngara wacho twal be ne botu o ti me kija bi twal be mo a di bole en wacho ni en don jing Basilio ki tuone oriamo kelo kupeno ye la die Basilio lara yin ki wono riem tito kelo yin be dure matatwal wani kafe o tin ebi o enemy im me family ken oye na Aduak manok makalokom dika raising wani dog makalokom kilo ni executive order eto pe executive order bedo chalo directive balanit directive balanit manadiru mi kana moro atiki ni kalpa de franjero Basilio chike tiyo bedo ka chike eto wachna wach itu ni chike ne tiame du chomne machamo kende utaneno neni bimene kichomne eto be kube kede kachiel ki Daniel Kidega kubu kachiel kwede winyo bene lega mkene makalo kompwan paletino chuma me regu gilo kom gilma kimio lo me gero ka puonye me technical school en wen awinyo abitero bon la diet awinyo bene ko lo ko kana ma jom na palo ya kan ma chala wan pere awo bene ki kai ki ka kon mate da la ti gen ni ko be je ko la ko en o eto bene Pagka away kuman, Ladit Chief Justice, Lok Ikom Kiko Padano, culture of the people, behave of the people. I'm going to pour the 12 Kachel Ki Ambassador Artuno. Kilo Urodi Wang, Gimakuru Chako Pon, you can actually Kiko Ikome. Ilokadane Luen, Yellow Dano, Luen Bala with Dana Bene. Kiko pachuri do bale habeno mera yoba samna leng mate hareda rojo pajo gorme pomgo lu wirodi wenke achule kan amiro ti ka chiel mela ko kiko pachuri perete ani karo kupi kichima due chapere de ma kupi kichima bedo minister ano karni mo chia biche na peki meeting adua maka ai Kampala atinga kwanyo dochi kigulu wadoi mutaka cha kigulu wo kai ne wen wa boda ki Sudan ane lama kitweyo chiri baras mama no puri chaka ti chalo ma yope kan we will come at here there's a barracks so I got a commander there called I think it was called the brigadier now is called Vita Mohammed. It's called Vita. Yes. Elefrakano. Yes, it was still new there. He told me, Dr. It is good you passed here. I've only one complaint about the people here. They don't care about their wealth. What you your makai, kaka rich and kumani. Give you the Giela ata. Kaluku kwala venequalo. Cardion Puru venequalo di Kakor Japopordon.
kake kwa chako inyo nyai kidigi kadu inyo jange pono kake bino ka ni ala di anke kwalo jama ni ke kwala we bebe ngewe ke kwalo ti jange yine ko jangi yang che tuana che mo dit ko bede chile mia ka be million rio million edo ke a ki gang ka kor cha ko poro ingwejo kalaro bel gala ya che ni kot goyo bela mi onyo kot ko ni poro bela ko beli ni gala ya che liken ibino kalaro ne edo tuoni eni mati mi marom million adeki pe par ka ba wore ye so vita wachani lokilo tela makany lokilo tu kany they must develop that jealous about their wealth wakilu tu ugokolonyo gi gitiu matek et be ugokolonyo gi amni wacha enu data wacha lohada. I think he was right. So one compare makuta kwano lokala dit machalo chief justice lokere ana kachiel officer kachiel ki department part bukan ne yo wata tem ne yo mo ati ke meri ya mochan ki actually lutwa wan mo biro kae ni chief justice tiye yero giki kijo mamuge kwani wengi tiye umona gi mudo ko tay ni wengi tiye reverend la dito chola gi wengi tiye unge ni wane loyo ki chan ki Uganda kanyi weng one region eni yen region mana chan loyo ki Uganda kanyi weng loyo wakara mo jong odong bedong karamo jong tina mario lubu ko wa wan loyo ki chan ki Uganda kanyi weng wan inu bido kanyi weng umona mudo ko tay ni the chief justice ambassador tuno to UN jikiki opiera ki guru yota mamugi kwa wanu chan ki Uganda kanyi weng unyo ayo kado ngio unyo eno kiwani ke ngio peko me tikere pero ke ne ngio yate ko bedong wan ma yeni wanu chan so ngomo tim mo kwan ki chan eni ti yu ario unyo adek ma chiel wanena wadol chingwa chan no dol wao eno beti yu achiel karo ma yero ne yu mario wati mate meri mo chan eno waro ma yero ne yu ma de wabedo adol chingwa jo mogu bibino unyo tamo bi aki koro bi konyo wa mi aki chan so yu adek eni unka uyero mene ma dere ni wa ki polo unyo ni ko jomo bibi ko nywa ata ni wan weng watika yer yu ario mario ni ngabere tek wa makichinwa ka jomo bi ko nywa ofoyo ere ka tu eleveno wale gele kini wa teko ndi ma tek kikimo wati kere chalo mo jem kan meke lonyo chingwa so wan wati ki discussion tika nyamo lok mateka leda ningo yora ngom wa kege lonyo ichian churi fu wan wati ki ngom wa mira nen yo me pur ya machilin tieye wa furu bel muranga gini yo mo kene furu bene ene ba lutwa tie lonye lonyo to pal peye mokene puti ka furu kale puti ki furu ko fuki furu kale bene kali ni furu eni chola tini Makerere University so one mirror lock furu we need to change, we need to improve on our agriculture and focus mainly on those high value crops watika lock kigamente yo ngoma kamera mo konyo wan kumare Uganda me pur jama chilling doye jama chalo mwany kokoa kijamo kene machalo la diet la ngolko windor chigamoy ne wajo kerene en gina mero watin kachel enuni watin tijema teka deda matani gamente bigamo tamwani we wachaka la funi makitero an apinga wachiko man ni one way tina choli
wan wo bajan bo wo bajan to ngo ko birtie e do kare wati ni be ki choi ngewa kan be ki choi ngewa kan ko wo re wen no ki kwan dan kwan ki ngewa ni wana chole de mu chang lo wen be tie kare wa choi ngewa kan na ki ma ko be ke ki tie ma ki komwa ngara chela ki gami tim gi mo ma go in ko bi loko abi wajuni o tim gi ma ko woni giri kadi kina konya be en migi giri wan ngara chela tim ki gange ma ki mo mai temo giri mo migi en migi kadi reaj kadi yore be edo ka migi no migi ena gina miro wan timo ka chel enoni so amero uye na dong be akwan lok ma a ki bon la dit mane ani la dit